ادعا کریه کو ریبر پککی عبدالله اوجلان دبیشه شر نهای پککی لناوا باجاران ده خلطه گل جی پشگیری ناکه لوما وی گاوه تشتکش دسته وی نای روزنامه تعرف یا ترکیه ده حجمار خواه ده لسرزار رایدار دولت ادعا کریه کو ریبر پککی جبر شر والوزین ویداویین لباکور کردستان هم پککه هم جی دولت رخنه کریه لگورا نوچه اوجلان برسیوا بانگین زندی کرنا پیواجوی چاره سریه دایا گوتیه از نکاربن تشتکی بکم چمکی پککی روش خلط خواندیه و بوی دار دست هزین ناف دولتی به شر خندکان جیانا گل خستیه مترسی گل جی افدیتیه جبروی جی پشتا پککی ناگره تشرک بی پشگیریا گل بسر ناکوه لسر وینو چه پارێزەرێ اوجلان یه بناو ابراهیم بیل مجروداوی را گوت دولت دخوازه ناوی اوجلان جخواره بکار بینه لی تکس کر کو اوجلان ناهیله دولتا ترکی ویش بو مرمین خواه بکار بینه تیزانی که اوجلان جی 6 نیسان ای سال و به مالباتا خواره هفدیتن پیک نه آنینه و شاندا امرالیه جی او که حد پیهر جران سردریا وید کرن نچونه ایدر. Başta da söylediğim gibi bu tamamen spekülasyondan ibarettir, yalandır. Di destpêkê de ez xwazim bêjim ku bi giştî ev gotin derewa û ji rastiyê dûr e. Niha kes nizane ku Birêz Ocalan çi hizir dike. Her wiha mirov nikare bêje ku ew ji rewşa nihaya şer razî ye. Ji xwe xebata wî herdem ev bûye ku rê li ber kuştina mirovan bigire. Herdem bo aşiyeka birûmet hewl dide. Ji reşnivîsên wî parastina wî ji vê yekê re diyar dibin. Lê ez dikarim bêjim dewletê destê Ocalan yê ji bo aştiyê negirt. Ji ber ku Birêz Ocalan çend caran di navbera dewletê û rêxistina PKK de navbeyinkarî kir û diyalogên navbera wan heya asta civîna dolma baxçeyê hat. Lê ji ber hinek hesabên siyasî ew masa ji aliyê dewletê ve hat qulbandin û Serokkomar got ku ew civîna dolma baxçeyê nas nake û piştî wê yekê jî ev rewşa niha derket. Niha ev gotinên ku têne kirin ji ber vê yekê ye ku dixwazin dîsa navê Ocalan bikar bînin. Lê ez weke parêzerekî wî nas dikim û ez qet bawer nakim ku bihêle wî ji bo meremên siyasî bikar bînin. Rast e ji rewşa niha nerazî ye ji ber ku ew li dijî mirina mirovan e. Lê ji bo vê yekê jî divê zemîn bê amadekirin. Di hevdîtinên me re car caran digot ku ew di hewzeka vala de avjeniyê nake. Yani eger aştiyek tê xwestin û demokrasî jî tê xwestin divê şert û mercên aştî û demokrasiyê jî hebin. Niha jî ew şert û merc nayên dîtin û dewletê siyaseta ewlehiyê bikar aniye. Mixabin dewlet wisa difikire ku dikare bi guvaş û zorê pirsê çareser bike û di rewşeka wiha de hewlên Birêz Ocalan bê encam wê bimînin û destpêkê divê dewlet divê mijarê de biryarekê bide. Böyle bir durumda